Kalau kalau sama kena last year ni kini 2022 jadi ni SCCP exam mana tabu cerita jungkuno result drop kana maya ko ngai to jungto asu masung hangka jung tabu ngai tino ro main di sini jung result joto sumo tono to daki noboro result dinam tung amul jung nei mata ngai tabu cerita jono result ni hongke jung seman o jinis korparo kuno kisu renai tong na chini bagi no kham khena ni ngai jung asa khayo borong no chini bagi kaham nong mai ni abu itu na cuta belajar robo daki no man nani tinggi borok jono daki man dinang tung amota sini sekolah ni itu jung sanman 얼마 solid dong no exam exam di mana itu last September mas 11 tarik ko sini exam mo ike omo maina si 9 month 5 month ko khata agar awam mo malah khawai sa sabta agi robo agi ni ex minister be malika ke to tier bitro ko agi phaisa abun ke taw sini kaisa no request sini sarkar ni khane sini CM no daki no sini oje problem solve khai jono daki requirement khaina babe new khainang thung amunu sung request khai sini CM san no খরবসক backlog dong tam backlog da backlog to onek gobang ma tongo ni khnao ka exactly amuna semas ya bus dom to sini backlog post tongo inke amono je sini je reservation follow khaina ate rohmi phaimani bo sini ST ro ni seat backlog post gobang ma tong mani bage jung seat ro ki seat to ta ko mithung plus khaimang kai sarkar jodro man hangkai seat kisa increase khai jono talang thung to bo result daki jono rinang thung